burju na lambo malilu tomaho boruni raja tinodoni jalinani na pesipata salanoa ekeli di baiko tu somuru tung lapor panukumi nama dodainan manodo nala parumaina boy si paninai si manuturi di pasari peota somon lapor minapur paparami turaman dari nangi mana parjolo horona parpuri sareng moruki na pesipata salanoa ekelmi di baiko tuk somuru tung lapor panukumi nama dodainan manodo nala parumaina boy si paninai si manuturi di pasari peota somon lapor minapur paparami turaman dari nangi mana parjolo horona parpuri sareng moruki mana parjolo horona parpuri sareng moruki hasiaku dana burju na ulina lagu Hasiaku dana burju nauli diau oh nama dia itu
utok kita, utok. Sudah utok kita. Oh no, terima. Ayo mas, oke kosong. Oh no, jadi apa? Pada foto mana yang kata deh? Olah coba. Jadi itu kamu bermusim kami. Di sana nunggu kami dan karena bidang. Di sana tidak menami nama pengendap jelas sebelum masuk ke sini. Asal pengantarannya ada atau pengantaran di bawah di dalam video. Jelas kerohanami. Di sana kami dalam buat peribadi kami. Ima siaran yang mencoba para sudah terus saja orang kami ke orang Alam itu kamu bermusim kami. Anu yang kau menjual pada tadi mata. Lah sebelum kau masalah itu teraja nanti dulu. Ayo kalau masalah itu raja panggung kopi dulu. Mau ada apa musim kami? Asa sangat kami itu yang mula dunia. Asa baik kamu datang dengan ikut dan mula. Mula tu jangkut mula kompa. Lunga di bekot tu kota mula. Baik aku nak soba sama soba kami berak tadi kita. Kerana lagi dulu. Bersama kami.
nami. Dari aku ada terpaksa silat kerata, isot kerata dong kalau mereka deh. Kalau ini kamu nara jadi kamu nami. Alam guru, bila kami baju guru lagi kami. Kesimpulan doang, terbuka santai itu dengan guru deh. Mau dah deh. Dari kaya masalah orang, dari kita. Kalau yang mau kita dapat nak. Guru-guru terlalu no. Kalau. Kami adalah tuna anak kecil hasanah beliau.
tumutap Nampas apa silas rohana ni di amuade untuk semua belas rohamuna sititu sepanjang golak-golak pangaraguna mulut tu semua ni lagu pasatan misalkan sadunda kagin parang gulawat turun saya kurang tadi hamam rutina sunat jadi mana ni mak yang orang hakun betari tu manotor nama dulu itara manotor senari tak pasah malu doang mulut tadi mau lihat mak saya ulah lagi doang murah jadi bangun nama namuru pasatannya pasti tu betul mana asal jalan orang betul mula apa ini dah tak Bukanai yamuna rajayu sudah ulanane marga stor ngatuhan isor pakayar temna lunar beru dere saat kadulu na tujuan marga luar kami jalan marga turuk mata kuda itu katai suara kami sada mulu hari turak kenapa sesor tidak langsung memukul makan dari bel anjak natural mereka natural sesadara secara padam secara kontrol kemudian kelas penggunaan kami naik kemurungan bere penggunaan menurut kami itu adalah kesalahan maksud bahan kami ini dengan cara lasmar hamuna di halaman kami bukan rohani pada tujuan bersama kami di rezeki baru kenal rohani mengalir sesudah kami ingat tujuan untuk natural bukan anak kami Asal pahami rezeki bulan itu kami besar. Dalam masa sudah yang saya pahami sudah.
matulang kami berkasitor untuk masyarakat kami itu rajai panggil kami panggil betul pas semuanya jangan mengajar juga untuk bisa maju kami biar ada kami jadi kami kok teman jadi karena kami dulu juga pulang kami masalah kok maju kami dulu langkah masalah kami jangan nama coba mati mengalir jelas mero kami tutulang matulang sana kok kami dulu langkah
Asal orang naik imam berusaha ada masih dua-dua. Asal memang untuk sedikit memang masuk di luar. Mana nak dunia mu selalu karena dari bangunan yang malaka. Saya diukir memang turun di dalam bangunan. Kalau ada mak, jadi senari hari lagi mak turun aja. Kalau ada sudah nak, kalau turun itu sudah mak ada turun. Kalau ada mak, jadi terlalu bermusik ni. Ayon pakai tayo na dun lagi na. Ayon anak kamion. Ay mari pagrobot ko ito mo lang ipargawin ko. Jadi senangnya permusik kami atau Panginoon namin magandang marami sikat daun tanpa buah tapi berangkat buang antaknya. Tawa bikin din ng malayo yang teriak sayang lagunya naik sepeda berbontek dua. Goyang-goyang ada sikat.
Sumarahata, Lasani Marida Marangi, Sony Marak Panyaran Ade, Ela Dulu Nagli Borut, Dulu Hita Nabasu, Hula Hulata, Nalana Mare. Asa tinahon ng labon na tiyo di beti panghatan. Paano ba niya kami si tiyo las kodong ito sa hatan?
ula-ula namin sa loob na. Buhara dyan namin, mula sa Sibatula sa tuburan niya. Sa hak na ito ula-ula na marang ito ula-ula na boso. Naksaat na mo namin hulusabi ng kamulog namin na bere muna di sir. Maswara mahamul sa radya namin. Wala ito na namin siguro. Wala ito na siguro. Ma, mula ito ma. Dona ngari, manere. Mula ito ma. Nasukan pa rin natin manere, manere. Kami dala oras ma. Dosure ula-ula na barang-baranggi. Kamu anak kita lagi, kita sudah namin. Nasukan na dua-dua na siya kakulkutu bayo. Kami, mula ito ma. Wala ka na ba meron na, mauliado na, dari ang guru makanahin na, dari meron na. Dinaksatan naman guru, dito muna, sigara bituwa si Bangko nasa Pangasinan, diat-diataran na bilang dilubun na burang mo. Mangirami na ang guru, na panggusin kiyami sa Pagkin, asal gurapan, baras pinsak na raja na kumurin na niya tanong guru, nahuli na dyan, gusto mo rastong kita na siya. Lulok ko ba niya, diyo ko marupay. Diyo ko marupay. Ako yakin na ni siya. Meron pa rin ako. Yung mga espiritu mo rin namin, meron sinuran na doon din ano. Kasawado. Sorry na, atau pumami si Turus ko manurong. Saya sinilang pratama na pasatong paso-paso na rin. Mabuto. Sasang isulo sa ato batin. Mga sahara dyan namin ito mga kami. Sekretary sa itong saruna. Sahang na ito para sa ato mga kaliyan. Mabuto. Dari ito sa mga raja namin. Alagay mo ito na narongdo. Di batulo pa. Kailan muna. Soni na lang si Panasarhata. Raja namin isang mga situtuwa na mandap. At gawin na tulong jayo cita-cita di pinuktoba. Malutok din ang raja namin. Kakarasi nero kayo ng apamuma raja namin ang pagkaktoba. Yang may Panginoon namin ang raja namin. Para maragparuha mo na doon. Kailan mo doon. Buro mo na. Doon dito sa doon na. Soni ang Panginoon namin raja namin. Ang guru pa rin. Magpamul pa rin. Ito ka naman doon. Ilukod na kadakta makadawa ng ibig. Mula pinatok para karaja niyo mula ulay ko na ulubag lo ang ibig. Dahil mo na pagkauli ko rin. Yan mo na yung guru. Dahil mo na pwede ko sa kami pagkasay ka mali ko sa halaade. Maura ka raja namin. Ay gusto mo tayo mamuro mo na sa natulak pero namin raja namin. Puso mo pero namin. Jadi maurade na. Jadi kung ba dyan mo raja niyo mula namin sa loob na. Alarong ba yung nalibatu para dyan ipamuro namin madari mo na mga kaupo muna. Buhara dyan namin. Si Sadator Manita. Anon ko rapa sa tao, matuhayin daw muna. Taswani na, yang go Panginoon namin. Duhat, taswani? Taswani. Nahalat sila ulo namin ng reda namin. Nasa doon na nasa. Kauman ako ng tobe namin. Asa-pasa ko na ito eh. Inarwa ko ba, dulo na ako rin ko pa. Ate, ang guru, besa ako talaga namin. Pero mga iya, pero torohan namin. Karuban na rin. Pero mga iya, pero torohan. Patuloy kita. Jadi ito habang para masuk kami. Para masuk kami. Isaw na yung romahan. Laman ko ara dyan yung hula namin. Asal ito ba dyan ko ang masik ito. Ito na, sa pagpahami na dyan yung hula namin. Siya.